Abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Nabonye uyu mwana w'imbwa ukomoka ku kibwakazi, uyu nguyu bamwita ngo Bifesi w'i Burundi. Bife nagira ngo nkubwize ukuri ko nta muntu wigeze avuga u Rwanda nabi cyangwa tukabanyarwanda ngo bimuhire gashino. So icyo nakubwira cyo rero, utwo tugambo twose wivugisha ngira ngo urabizi, uzabaze n'abandi bose bakubwira bagerageje gukina ku banyarwanda uko byagiye bibagendekera. Umva rero nkubwire gituba cyanyoko shaka cyakashino kanye ku mwana nge ntago nagenda ntabikubwiye n'uwagutumye wese ugende ubwire ngo Jeswe zo bipangu yampaye agashino kama nuko gidege ngora nta bintu byo gutinzamo right away mitanka guhereza uri sha umva nkubwizo kuri kireka nk'uwakonyereka ahantu ni nkaguterekamo akamari mari mu karyo ubone nkagakubita kakagenda gashino kanyo kagahingukira imbere. Abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Uhaza turagara two muri Tanganyika none uje kutubonga uje kuduhagira uje kudutura hino. Abanyarwanda bose muri imbwa muri bihiri umurimbiri ni wowe umurimbiri ni bene wanyu agakumutuma kuri karabasasu urakaza kabona mudirisha uragahuta kabona muziko gahambirwe. Uragahuga n'umuroga kwambirwe. Wangegeraho kiyahuza amasewe kugira ngo nta muntu tujya gutukana. Mama ya Umunyarwanda yaravuze ngo ukunereye ntumunere agira ngo ntahari nyugira. Bakajya mu muyaga urakahehesha amahanda. Hasoni none nguru umuhanzi uragahangiza abacuraguza urakarara mu muvure bacuriramo imyando gahamba. Hasoni ingegera buri bayitumbagije nije gutuka abanyarwanda niko sha nari ngiye gusoza umwaka natukanye ariko urakiri ugenda ukuruza kabone mu butayu bwakwirukarara mu masega amafuku wabyukukakirwa n'imihari gahambira. Gushwa Urona shwani ariko ndabajije uheruka kugwana ryari hari habaye iki? Ikibazo mbajije cyane cyo kugwana kwe jewe nta n'ukwezi kurahera. Urumva Ugwanya byagenze gute habaye iki nande? Ofite hariho suje ya twumve. Hariho suje yabaye ya Kiriku na Double J before yabaje mu Rwanda. Igihe baba Peter bazimira ku muziki. Yes. Bazimirije ko haciye aba n'iyindi ntuze yabaye ya Kiriku kandi babazimiriza ko mbona biriko biravugwa ahantu hose. So uyu muniga rero acaza yidoga ahantu twicaye avuga ati sha abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Urumva? Nanje ndamubwira bro kubisanzwe iyo uri kura generaliza ikintu cakoze umuntu umwe ubu uri kurakora amakosa kubera ko abanyarwanda baba barundi barabakeneye baba abanyarwanda baradukeneye ni kuvuga isoko yacu target yabo iri nga ni iwacu iri hajya ko ururimi ni rumwe. Rero uri kuravuga ngo bose ni imbwa ubu uri kuradekona cyane gose uravyumva. So umujama acambwira ngo nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Navuze namuhaye ngo umukuru cy'umusugumi ngumu ni umunsi nagwanye ko ndanka umuntu ofete namubwiye nakiri ku wenyene na post yagize ntigeze aba blaming yavuze ko ivyuma bidasezerana bishobora gupfa sivyo. How none ucuja ku generalize uvuge ngo abanyarwanda bose ni imbwa. By the way ni action ngaya higa yejo bibaye ni vuba donc ni bikiri kubyashye. Sinumva rero ndababaye gose mvuga none nta mpamvu bro. Usimu mutera umugere. Ingumi bro. Urumva ariko mu nyuma star uri muririmbyi navyo gufina none unyisimbwa. Hawo nyitimbwa none kubera ndaguhanura. Ko ndaguhanura uci ntimbwa gamuto. Ingumi bro. Tena recto verso imbere n'inyuma. Tavye blague. Yego. Mugabo apre ndamubwira nti sorry kweri niyo wantangura. Ego by the way ntuherutse gusoka ariko vuba ndazi kuja muri Dubai ariko ntuharuherutse gusoka igihugu ngo ugende gukora ibidasanzwe mu bihugu byo hanze. On the floor